Banyarwanda, banyarwandakazi, mwari muzi ko tariki 10 Ukwakira buri mwaka ari umunsi mpuzamahanga wahariwe kwita ku buzima bwo mu mutwe. Insanganyamatsiko y'uyu mwaka iragira iti: hari icyizere nyuma yuko ugira ikibazo cyo mu mutwe, mureke twivuze. Mu mwaka wa 2014 tariki 8 z'ukwa 10 ubwo hitegurwaga kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'ubuzima bwo mu mutwe uba buri mwaka ku itariki 10 Ukwakira, Minisiteri y'Ubuzima yatangaje ko indwara yo mu mutwe yitwa schizophrenia iri mu zibasira abanyarwanda. Mu Rwanda, indwara ya schizophrenia iza ku mwanya wa 4 mu ndwara zo mu mutwe zibasira abanyarwanda ku bwinshi, nyuma y'igicuri gifite 39%, ibibazo byo mu mutwe byihariye bifite 25%, n'iby'imitsi bifite 16%. Muri uwo mwaka kandi wa 2014, Minisiteri y'Ubuzima yatangaje ko indwara yo mu mutwe yitwa schizophrenia iri mu zibasira abanyarwanda ku bwinshi. Minisiteri y'Ubuzima ishami ry'ubuzima bwo mu mutwe ifatanyije n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC yagiranye ikiganiro n'itangazamakuru ku wa 3 tariki 8 z'ukwa 2014, hasobanurwa ibimenyetso by'indwara kugira ngo abaturage babibonye bajye bihutira kujyana umurwayi kwa muganga aho kubyita amarozi cyangwa se ko yatewe n'amashitani. Nitwa Nizeyimana Private. Iki kiganiro cyitwa Mind Power. Schizophrenia ni indwara ki? Ni izihe zindi ndwara zibasira imitekerereze ya muntu? Muri iki gice cya mbere turakubwira ku ndwara ya schizophrenia, indwara yitiranwa n'amarozi cyangwa se n'izindi ndwara ko zifata nk'amashitani, iri mu zo mu mutwe zibasira abanyarwanda. Muhaye ikaze. Ibibazo byo mu mutwe kwinshi, hari ibyo tubona, hari n'ibyo tutabona. Icyo nzi nuko mu buvuzi koko bagenda biyongera, ariko ibyo ntabwo nta kibazo, kwa ko no kuvuga ko bagenda barushaho kugana serivisi z'ubuvuzi. Schizophrenia cyangwa se schizophrenia ni indwara yo mu mutwe ikunze kwibasira abakiri bato bari hagati y'imyaka 15 na 35 nk'uko byatangajwe na Dusabeyezu Jean d'Arc, umukozi muri RBC. Yavuze ko urwaye indwara aba ameze nk'umuntu uba mu isi ya wenyine. Ikunze kugaragara cyane ku bantu bageze mu kigero cy'ubugimbi cyangwa se ubwangavu. Mbese akenshi ifata abantu batangiye kuryoherwa n'ubuzima mu by'amashuri cyangwa se akazi. Schizophrenia ni indwara idakira burundu, ariko uyirwaye ashobora kubana nayo mu buryo budateje ikibazo mu gihe yamenyekanye agahabwa ubufasha bukwiriye. Bimwe mu bimenyetso by'indwara harimo kugira ibitekerezo byihariye bidahuye n'ukuri. Ahangaha umurwayi agira uburyo abona cyangwa se atekereza ibintu mu buryo butandukanye n'ubwo abandi babibonamo, kandi agahagarara ku byo atekereza nubwo nta wundi baba babyemeranyaho. Agira kandi ikibazo cyo kumva amajwi cyangwa se kubona amashusho abandi batumva ndetse batanabona, bikamuviramo intandaro yo gukora ibikorwa by'urugomo. Dufate nk'urugero, ashobora kumva ijwi rimubwira gukubita mugenzi we, agashuduka yabikoze nyamara nta bundi bugome byihishe inyuma. Ashobora kandi kureba umuntu akamubonamo igikoko, bityo ugasanga ahora yiruka cyangwa yihisha ahunga uwo muntu. Uyu murwayi kandi agira ibimenyetso nko kutiyitaho, ukabona yambaye imyambaro itameshe, umusatsi waramwereyeho ntanakarabe. Agira kandi ikibazo cyo kuzinuka ibintu yakundaga. Dufate nk'urugero, nimba ari umusore ukunda siporo ukabona nta kishishikariye, niba ari umukobwa wakundaga filime cyangwa se za misa ntiyongere kubyikoza. Kuri ibi hiyongeraho kwigunga, ubunebwe, kwitegereza ariko mu by'ukuri akaba atarimo arareba, kwivugisha no kugira amahane ndetse n'ibindi. Ibi bimenyetso hamwe n'ibindi byinshi bikomezwa n'uko urwaye atemera cyangwa ngo amenye ko afite iki kibazo, ubuzima bwe buri guhinduka. Ibi bikaba intandaro y'uko atanagana serivisi z'ubuvuzi ngo afashwe. Dusabeyezu yavuze ko hari imiti bahabwa ifasha mu gukuraho bya bimenyetso nk'amajwi, ibitekerezo ndetse n'ibindi. Si imiti gusa ariko kuko habaho na gahunda yo kubasubiza mu cyizere baba baratakaje bo ubwabo ndetse na sosiyete babamo. Niba umuntu yari umwarimu n'urugero nkwaye akagira ikibazo akambara ubusa imbere y'abana,
igihe yavuwe bizamugora gusubira muri ako kazi. Aha rero niho bisaba kongera kumuganiriza ndetse na sosiyete ikigishwa kumwakira. Abarwaye schizophrenia bahura n'ibibazo bitandukanye birimo guhabwa akato, guhezwa, gukingiranwa n'imiryango kuko iba yumva itewe isoni no kugira umuntu nk'uwo, gukorerwa urugomo nko gushungerwa, kuvugirizwa induru no guhohoterwa mu buryo butandukanye birimo no gusambanwa, bigatera sida n'izindi ndwara ndetse n'inda zitateguwe. Ntabwo wabuze ibitekerezo kuza muri wowe, ariko akamaro ko kumenya ibi byose turimo kuganiraho ni uko uhita umenya ubwoko butandukanye bw'ibitekerezo kandi ukiga gufata umwanya wo gutekereza ku bitekerezo byawe, kuko kenshi ntabwo dufata umwanya wo gutekereza ku bitekerezo byacu. Dr Kayiteshonga Yvonne ukuriye ishami ry'ubuzima bwo mu mutwe rya Minisiteri y'Ubuzima yavuze ko kuri ubu mu Rwanda hari abaganga bagera kuri 6 b'inzobere, akaba yarabivuze muri uwo mwaka wa 2014. Abaforomo n'abajyanama b'ubuzima bagiye bahugurwa ku by'ubuzima bwo mu mutwe. Aba bahuguwe baturutse mu bigo nderabuzima bya buri karere, ku buryo nta bitaro byaba iby'akarere cyangwa ikigo nderabuzima na kimwe kidafite uwagihuguriwe mu by'ubuzima bwo mu mutwe. Kugera ubu nta mpamvu izwi itera iyi ndwara, cyakora ngo ishobora kuba ari uruhererekane rwo mu miryango. Ikindi ngo gishobora kuba giterwa n'iyi ndwara ni ibiyobyabwenge. Aha ariko ngo hari n'abayoboka ibiyobyabwenge kubera uburwayi. Ubushakashatsi bwakozwe ku rwego rw'isi bwagaragaje ko abantu 7 mu bantu 1000 ari bo barwaye schizophrenia. Ku isi umuntu umwe mu bakoresha ibiyobyabwenge arwara iyi ndwara. 25 byabo byaganye abaganga barakize neza. 20% barakize ariko baracyakeneye gukurikiranwa. Naho 25 kugera kuri 35% barorohewe. 15% bakwiriye guhora mu bitaro, naho 10% byabo bapfa biyahuye. Aricyo bita ba nevrotique. Nevrotique ni wa wundi atsinduka ikizamini uyu munsi akavuga ngo ikirejo ntigomba kuntsinda, akitarara akiga kitegura. Iyo navuze wamubenze ejo ukamusanga rukume n'undi mukobwa, byarangiye biriya byatambutse. Urabyumva neza? Hari n'ubundi rero bita le borderline, aba person limite, nabo bafite ukuntu bateye. Si byo se? Akaba n'aba person bita les psychotiques. Ibyo ni ukuntu umuntu ateye nta cyashobora kubihinduraho. Ni psychotique. Nukuvuga ko wamubenze kuri ubu buzima bwarangiye, icyo akora arashaka gukora umuti w'imbeba cyangwa umugozi mwiza akamanika. Abagera ku 22,000 mu mwaka wa 2021-2022 abajya kwivuriza indera bariyongereye. Uburwayi bwo mu mutwe mu Rwanda buteye inkeke kandi umubare w'ababufite ukomeje kwiyongera umunsi ku wundi, ku buryo umwaka ushize abayakiriwe n'ibitaro by'izi ndwara indera n'amashami yabyo biyongereyeho umubare ujya kungana n'abaturage batuye umurenge wa Kimihurura. Ni imibare iteye ubwoba, ariko igihangayikishije cyane ni uko hejuru ya 70% ari urubyiruko kandi ibibazo rufite ibyinshi bituruka ku biyobyabwenge n'inzoga. Abari hagati y'imyaka 20 na 39 bangana na 42%. Abarengeje imyaka 40 ni 38%. Abari munsi y'imyaka 19 bangana na 20%. Imibare y'ibitaro bivura indwara zo mu mutwe y'akarere Ndera yerekana ko mu mwaka ushize 2021-2022 bakiriye abarwayi 96,357, bakaba bariyongereho 29.6%, ni ukuvuga 21,993 ugereranyije n'umwaka wabanje 2020-2021. Iyo witegereje ubu bwiyongere usanga bungana n'abaturage b'imirenge myinshi mu Rwanda nka Kimihurura, Kanyinya, Nyarugenge n'indi igiye itandukanye, kuko iyo yose nta n'umwe urengeje abaturage bangana n'22. Muri uriya mwaka ibitaro bya Karayezi Ndera n'amashami yabyo, ishami rya Butare na Centre Cyizere Kicukiro
ku munsi hasuzumwaga abarwayi bagera kuri 264, ni ukuvuga inyongera y'abagera kuri 60%. Mu bihumbi birenga 96 baganye ibitaro by'indwara zo mu mutwe umwaka ushize. Umujyi wa Kigali ni wari ufite benshi bangana na 40.5%. Intara y'Amajyepfo ifite 17.3%. Uburasirazuba ni 16.7%. Amajyaruguru afite 10%. Abagabo nibo benshi bangana n'ibihumbi 52 n'abantu babiri, ni ukuvuga 54%. Abagore ni ibihumbi 44,355, ni ukuvuga 46%. Indwara yo mu mutwe iza ku isonga mu zugarije abaturarwanda ni iyitwa schizophrenia. Nk'uko twabivuze hejuru, akaba ari indwara yo mu mutwe yeruye cyangwa se ibisazi, aho abagera ku bihumbi 35,581, ni ukuvuga 35.9% baganye ibitaro bayirwaye. Indwara y'igicuri cyangwa se epilepsy mu ndimi z'amahanga iza ku mwanya wa kabiri, aho abaganye ibitaro bari bayirwaye banganaga n'ibihumbi 13,337, ni ukuvuga 13.8%. Indwara y'agahinda gakabije nayo ni indwara ihangayikishije, kuko mu mwaka wa 2021-2022 abayivuje bari 7,817, mu gihe umwaka wabanje bari 1,743, ni ukuvuga bikubye 4.5%. Ni inyongera ya 348.48%. bariya baba baratangiye baba baravutse nkamwe, ariko kubera ibibazo bahuye nabyo bigeraho bakarwara mu mutwe, ugasanga bari mu muhanda baratora amashashi, bararwana mu nzira, bariyambura ubusa, baravuga amagambo akomeretsa batuka abandi. Inzobere mu kuvura indwara zo mu mutwe Dr. Rutakayire Bizoza, akaba n'umuganga mu bitaro by'indwara zo mu mutwe Indera, yasobanuye uko ubwiyongere bw'indwara zo mu mutwe mbere na mbere bushingira ku mateka y'u Rwanda n'abanyarwanda, cyane cyane ihungabana ryatewe na Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Yavuze ko kandi ko hari ibibazo bya COVID-19, aho hari abantu benshi batakaje akazi kabo, abahuye n'ihungabana mu mutungo wabo, gupfusha inshuti cyangwa abavandimwe, umuhungu wakunze umukobwa akamubenga, uwakoraga ubucuruzi akaza guhomba, abo bahatereje cyamunara, amakimbirane mu ngo, ibiyobyabwenge, inzoga ndetse n'ibindi. Ibi kandi binashimangirwa n'uko umubare w'abiyahura mu Rwanda wiyongereye. Mu mwaka w'ingengo y'imari 2019-2020 umubare w'abantu biyahuye mu Rwanda wari 291, mu gihe mu mwaka wa 2020-2021 bari 285. Dr. Bizoza yavuze ko ibibazo by'amasambu ari ikintu kiri gutera agahinda gakabije. Ni ikibazo kiremereye atari hano gusa, ahubwo no ku isi hose. Imibare y'ibitaro yerekana ko abari hagati y'imyaka 20 na 35 aribo bakirwa cyane n'ibitaro by'indwara zo mu mutwe batewe n'uburwayi n'ibisindisha, ibiyobyabwenge, ubushomeri, ubwoba bw'ahazaza, amakimbirane mu miryango ndetse n'ibindi. Dr. Bizoza avuga ko 70% by'abo bakira Indera ari urubyiruko. Yavuze ko benshi mu bo bakira bari kuzira ibiyobyabwenge n'ibisindisha. Mu bitaro bya Ndera, indwara zikomeye nka schizophrenia cyangwa se ibisazi no gutakaza ubwenge akenshi biterwa no gufata inzoga nyinshi, urumogi ndetse na mugo. Dr. Bizoza agira inama urubyiruko yo kwirinda ibiyobyabwenge, inzoga nyinshi n'urumogi, agasaba abashakanye kubana mu mahoro, urukundo, gukuza imibanire myiza hagati yabo n'abana, abaturanyi ndetse n'ubusabane n'abandi bantu. Yavuze ko kandi abantu bagomba kunyurwa n'ibyo bafite, kuko guhora bashaka ibya mirenge uhangayitse nabyo bishobora gutera indwara yo mu mutwe. Abantu kandi bashishikarizwa kwirinda indwara z'umubiri zishobora kuganisha ku ndwara zo mu mutwe nk'umuvuduko w'amaraso, kanseri, umwingo, diyabete, asima, virusi itera sida. Izi zishobora kuganisha ku ndwara y'agahinda gakabije. Ubushakashatsi bwashyizwe hanze na Single Cares ku rubuga rwa Wikipedia bwagaragaje ko miliyoni 24 y'abantu bafite indwara ya schizophrenia. N'ubushakashatsi bwasoze ku itariki 10 Mutarama 2022. Ibihugu 15 bya mbere mu byibasiriwe n'indwara ya schizophrenia, ku mwanya wa mbere tuhasanga igihugu cya Indonesia gifite abantu 321,870.
Philippines ku mwanya wa kabiri ifite ibihumbi 317 n'abantu 79. Ku mwanya wa kane hari igihugu cya Thailand gifite abantu ibihumbi 315 na 533. Malaysia iri ku mwanya wa kane n'ibihumbi 314 n'ijana 99. Sri Lanka ku mwanya wa gatanu n'ibihumbi 312 na 278. Brunei ifite ibihumbi 312 n'abantu 101. Singapore ku mwanya wa karindwi ifite ibihumbi 311 n'abantu 872 banduye indwara ya schizophrenia. Tuvalu iri ku mwanya wa munani n'ibihumbi 287 na 660. Laos ni ya cyenda n'ibihumbi 287 n'abantu 175. Uzbekistan ni igihugu cya 10 gifite abantu benshi banduye indwara ya schizophrenia, aho bangana n'ibihumbi 246 na 942. Marshall Islands ni ikirwa cya 11 gifite ibihumbi 284 na 733 banduye indwara. Burma iri ku mwanya wa 12 mu bihugu byanduye cyane bifite indwara ya schizophrenia, aho bafite ibihumbi 281 na 795. Papua New Guinea ifite ibihumbi 281 n'abantu 681 banduye. Kyrgyzstan ifite ibihumbi 279 na 941. Iraq iri ku mwanya wa 15 aho ifite abaturage banduye indwara ya schizophrenia ya ibihumbi 279 na 362. U Rwanda ruri ku mwanya w'119 aho rufite ibihumbi 240 na 859. Leta Zunze Ubumwe za Amerika iri ku mwanya w'181 n'ibihumbi 185 n'abaturage 629. Igihugu cya Australia kiri ku mwanya wa nyuma mu kwandura indwara ya schizophrenia, aho gifite ibihumbi 164 n'abantu 255. Ni ubushakashatsi bwasohotse ku rubuga rwa Wikipedia rukozwe na Single Cares. Indwara zo mu mutwe ni ikibazo gihangayikishije umuryango nyarwanda. Bavandimwe, nta buzima budafite ubuzima bwo mu mutwe. Reka buri wese aharanire kwibungabungira ubuzima bwe mu mutwe ndetse atanga umusanzu no ku bandi. Mubwira ababyeyi banyu rero, sibyo? Nabo bite ku buzima bwabo bwo mu mutwe, namwe mwite ku bwanyu, hagati yanyu nk'abana, hanyuma abarimu nabo hagati yabo, hagati y'abarimu n'abanyeshuri, hagati yabo tubana nabo, abaturanyi bacu, duteze imbere ubuzima bwiza bwo mu mutwe. Iki kiganiro cyitwa Mind Power, mugikurikirana kuri radiyo Agaciro. Mu gice cya kabiri cy'iki kiganiro tuzabagezaho indwara zikunze kwibasira imitekerereze ya muntu. Ni izihe, zandura gute, ni gute abantu bazirinda? Njyewe gutegura iki kiganiro nitwa Nizeyimana Private, ndabashimiye.